Ek kom buitekant. Ek kom met te gaan tel bakstene op. Ek kom hier by die venster, ek gooi al die vensters stukken hier And when he smashed the house, that was now the time that he opened the doors for him to prison. I was always in fear. Or when daar toe gaan en ek het medical aid. So it raak a different story when we say I must walk by faith. When I know that I only depend on God. Is maklik vir jou wat weet, ek lê in die hospitaal, miskien ek het medical aid. But it's a different thing for you that nou moet nog gaan sit in 'n queue by Barra. Of by Joburg Chain, knowing that die omstandighede hoe mense getreat word. Because when you have medical aid, you don't have that option. Ek ken daai ding is because ek ken met my ook wanneer ek nog op wet toe ek gewerk het. Nie soms gewerk het nie, toe ek my garden service gehad het en my skoolwerk en then toe kon ek ek powerful eintlik. Yeah. Because I had money. Yeah. Then I could comfort people on my standards because I had money. Yeah. But now I see instance that things is going down. Now it seems like There's no you at I'm their at their mercy. So now I need to focus now and think things over. So things are not the same anymore. Yeah. So now I'm seeing it from their perspective. yeah. So sometimes they can say you must be positive, you must be this, but then I think, it's not actually like that. Yeah. Yeah. not so easy. It's not so easy. Yeah. I started stealing now. I started stealing. So from being an honest person, I even knew that drugs, I actually want to say that drugs can alter you. Not just an honest person, you were successful in business. Yeah. The guys that I was enemies with, I became friends with during my drugging. I never spoke with those people, but I'm friends with them. It's like I knew them for years. I started stealing from my mother every day. Hulle het nog niets geken, ek steel nie. As my ma die geld, die drugs en maak jou soos 'n genius om te steel, As my mother go put the money in the wardrobe, I can steal the money out of the wardrobe. Alles het gesluit. Alles het gesluit. I know those stories. Hy maak die wardrobe oop. I open the wardrobe from behind. I steal a key. I put it one side. If my mother can leave a phone now here. When my drugging came so bad, my mother can leave a phone now here. And the worst thing of me is, ek sê, solank ek in die huis gaan steel, is dit okay. Solank ek kan in die huis gaan steel, solank ek nie buite kan gaan steel nie, en die goede is my reg om in die huis te steel. Now this thing of my father coming. Because my father was murdered, now it became worse. Ek het nog nooit geweet ek het nie so baie geworry oor my pa toe ook nog nie op drugs, maar toe ek op drugs kon, toe is my father die main issue. Elke keer as ek niks kan achieve, toe sê ek, it's because my father is dead, it's because my father and my mother was divorced, and my life would have been better if I loved with my father. I would have been married now. I had more money. I would have had a car. Allerlei goede het ek begin praat nou. My ma geblame, is dit 'n probleem? Almal, my oom kan loop. Ek is geworry wat het hy my geleer nie. As my pa hier was, daarom is ek op drugs, want my pa is die en hy. Toe begin ek sommer net van my pa te praat. As ek steel, dan sê ek sal nie nou die phone gesteel het as ek 'n pa gehad het nie. Then I spoke like that now. Ek sal nie drugs gebruik en sê, ek gaan drugs, but the other thing about drugs is, it gives you a feeling that you like. So dan ek ken nie wie die drugs gemaak nie. Dat mag give you a feeling by you like, en jy soek aanhoudend na you want that feeling constantly. So now you even start stealing. Okay, now I met this girl. This drug is a sexual drug. So now, if you see a girl with nice legs, that's built nice, with nice legs, and you're using crystal meth, I never knew it was going to turn me on like this. This girl
used to steal from me, but I used to like her. I used to like her body. Sexual immorality with her even. And I couldn't get enough of it. And I think that was going to be my wife. Toe raak het so van bring die staaf van ene deel toe. Sê almal, ek was die blom van hom met tennis skoon gaan, maar mense het my gelike vir dit ook want ek kan geld doen. Ek het goud in my hande gehad, but I still have it today, gold in my hands. So ek hoop nog dit gaan nie uit my hande uit nie. So now, toe sê ek almal, toe sê ek vir 'n tydjie nie by die skool, maar toe van die dat ek die baas van my besigheid was, toe is my ma nou en my suster die baas van my besigheid. En toe sê ek, die is my besigheid, ek gaan doen wat ek wil, alle werk hulle nou. As ek nou geld wil steel, is myne. Toe begin ek nou myself te justify. Toe steel ek die goed en na die downfall within 3 months, ek verkoop my lawnmower vir drugs, my lawnmower is R2000, ek verkoop het sommer vir R160. Die bakkie, ek verkoop het vir R6000. Ek vat R3000, ek gee my ma R3000. Ek vat die hele R3000, ek gaan koop drugs. My lawnmowers, ek verkoop alles, my caravan, ek verkoop het, ek gaan al my games, ek gaan verkoop het. My coin operator games wat ek gehad het, ek gaan verkoop het. My Coke fridge wat ek van my ankel af gekry het, 'n hele groot fridge, 'n 3-door Coke fridge. Ek haal het uit die winkel uit, ek sit dit hier op die garage, ek kabel dit mekaar, ek vat dit na 'n scrapyard toe met die bakkie. Toe het ek nog die bakkie gehad, die downfall, toe het ek net een van my weet te oor, om nog paar goede te gaan, om my tuine te gaan doen en nog geld te kry. Maar never did I knew that drugs was gaan my so klaar maak, dat ek niks het nie. Alles verloor. Then from there I had got nothing. I only had started in schooling, but I thank God I still have that in me today, that I still have my business. That I still have that. That's a blessing that God gave me. It's still in me. Nobody can take it out of me. And I think now that I'm right now, I can start again with I still have my business. Now I'm the boss now again. Okay, now, drugging, losing everything, and thinking this girl that's on drugs, and everyone knows this girl, this is going to be my wife. Van 'n sweet boy gewees het, nou is my hele lyf deur, ek is in 'n groot, en ek het niks sigarets gerook, niks bier gedrink nie, ek gaan stryd na 'n sterk drug toe, crystal meth, en dit is my lewe 3 maande uit mekaar uit, al my goed te verkoop, maar jy kan even sien in jou physical appearance, jy lyk nie weer dieselfde, ek was maar 'n skraal mens, nou is jy nog skraal en jy gebruik crystal meth, en jy is verlief, en jy dink jy's vir die gaan jou vrou is, wat ook op drugs is, en wat jy nie eens reg ken nie. Ja, die drugs maak 'n ander ding, het alles alles verloor, okay? Nou, as ek nou op drugs vir 1, 2, 3, 4, 5 years, steel, verloor alles, steel, en die drugs maak jy so hardkoppig, ne? Jy wil nog steeds glo. Jy kan doen, die drugs is 'n blessing vir jou, dat gee jou van, nee, maar jy sê gou waar, maar nog, kom kry jy die drugs, jy koop het vir jouself, om jouself te roon, want hoe skielik, ne, van niks, from being an honest person and working hard, how come all of a sudden, you're starting to steal and all that, so I can say, it's the drugs. It destroyed your life. It destroyed my life. Al wat ander mense nie agree en sê, is die decisions wat jy gemaak het, is die drugs wat ek gebruik het, wat my powerless gemaak het, om nie beter decisions te kon gemaak het nie. Steelery, alles. Okay, so nou gaan ons verder nou, hier is dit nou, daar begin die mense te praat van rehabilitation. So rehabilitation, then I thought, not with me, but it went into the circle and hey, ons moet nou vir Brady nou rehab te stuur. Then I thought I won't go to rehab. I can recover on my own, I can be on my own, and I can just use my brains not to steal. Never did I know I'm powerless over this drugs. Powerless.
jy kan jou brein sê, maar terwyl jy drugs consume, as jy powerless, jy sal jou kar verkoop, jy sal even jou ma wil verkoop vir geld, jy sal alles wil, jy sal alles wil verkoop, net om drugs te koop. And if that makes you happy, why not? Yeah. So okay, then even die kinders het gesien wat by my gekoop het. Maybe along the way they heard I was on drugs, and I can see how they respond to me when they look at me. They don't look. They can see that my physical appearance and it's not the same anymore. The way I look and the way I'm doing and the way I behave. Okay, losing everything. Now it's time of. Then my mother asked me, "Don't you want to go to rehab?" And I said, "No, mommy, man." Then she kept on like asking me. Then I said, "Yeah, okay, I'll try it." Okay, then the owner of this rehab on 6th Avenue, Julio, he's the owner. Yeah, Julio, he's the owner of the rehab. They came to me once. Hey, but the first day when they met me, it didn't turn out nice because I was very, how can I say, I was became beskof met hulle man. Wil hulle nie hier gee, I believed in myself, ek nodig hier rehab en al die, ne? And then, okay, Julia, what's the rehab name is Vision for You. Okay, then I gave it a try. Yeah, the first time when I came to the rehab, they took me down with the taxi. But I just want to say thank you to this person. What's his name? Etienne. Etienne, the first time, he was also a patient at the rehab. But never did I knew he was going to be my friend in the rehab. The way he accepted me, he was the what do you call huisvader van die rehab? Ja, okay, die huisvader van die rehab. Toe kom hy na die hek toe sien ek, dis my ouma, die way hy my ontvang het, ek het happy gevoel, maar toe van ek, die gaan met chommies in die rehab. And exactly it turned out to be like that. We were about 8 people. It was about me, Etienne, Nathan, Theo, Marvin, me, and the guy's surname is Cook. He was also there. And we were about 8 people in the rehab and 1 girl. Yeah. So that is, actually we were about the first patients that opened the rehab. The first time we opened the rehab was, I liked it actually because we were little, we enjoyed ourselves, it felt like a home. But back deep in my mind, there was still this thing of using drugs. So the first time when I went for recovery, I was there for 3 months. But now it was nice. So then I became impatient because in the back of my head, I still wanted to use drugs. So the first day when I booked out of rehab, the first day I actually used drugs again. The first day I booked out. Okay, so now I booked out. So now you were clean for 3 months. For 3 months, being at the rehab. First chance. The first day when I just walked home. I just came to come and drop my case, and then I walked out, and then I went to go look, and then I got the drugs. Okay, then after that I worked with my mother and at school again. But now they had to watch me because I was stealing still. As hulle net, ek serve. As ek net die R200 gesien, dan vat ek die R200, want hulle nie eens gesien nie. Yeah, that was ugly, man. If I'm thinking of it now, that was very ugly. Ek sien net die R200, dan vat ek die R200, stik om my sak in. Dan kom kry ek het geld en my pyn. Dan gaan koop ek drugs. And because of that, die mense ken, oprechtly, het nou geld, nie net by die skool nie, hy werk net, hy het net geld, hy het geld in sy druglewe ook. Dan, toe word ek nog geplaas deur 'n klomp meisies wat op drugs is. But I was always alone. Ek sal rook hier ek het besmet met een mens om 'n ander man gerook, maar nooit eintlik met meisies gerook nie. So nou, maar hulle ken, Bradley, ek verkoop, meisies sal kyk, maar waar is die geld? Ja, hulle weet as hulle brood gebruik. Waar is hulle brood? Sien jy, dan kom hulle, en nou kom kry hulle nog mooi boude het, hulle is in, hulle gaan saam jou rook, wat. So nou, dat is nie dan wat ek like praat van myself, ek ken nie of ek 'n womanizer is of wat nie, maar ek hoop net, God maak dit clear met my, dat ek nie
al het ek alles hy my preference van hoe 'n vrou te lyk, mooi boude, maar sy moet mooi maniere, het ook of whatever. So nou die ding is toe sê ek uit die rehabiliteit, okay, daar was nog 'n ander ding wat ek nie vertel het nie. Toe ek op drugs was, ek het tronk toe gegaan, né? Ek het die huis, ek in een morning, ek en my maat net nie 'n dispute gehad nie, 'n disagreement gehad oor my weed eater. Toe vat my ma my weed eater en sy sê dit op die lawn en sy sê jy moet dit gaan red, maar ek soek dit in die huis nie, toe strip ek op desket. Ek het nooit geweet ek kan so aggressief raak nie. Ek kom in die huis en ja, toe dit soos like 'n robot kom in my in. 'n demon spirit kom in en ek kyk die hele huis deur. Daar's iets met nog hierdie huis smash nou. Jy gaan in die kitchen en ek gaan al 'n kop, ek gooi die TV stuk in, dit pars, die TV 3 keer die TV pars. Ek kom in met die kaste, ek gooi die smash die kaste. Ek vat al die spiele hierso, die spiele. Ek vat die spiele, ek gooi dit breek. Ek kom in die kitchen, ek gaan en haal al die bord uit, ek gooi dit op die vloer, paf, laat dit bars. Ek gaan in die kamer in. Ek gaan in die badkamer in. Ek sien die spiele, ek wil dit breek. Ek swing die deur, ek kap die pad, ek kap die tep, ek trap die tep, ek gaan uit. Ek gaan in die kamer kyk, die geduin, ek kom hier by die agterdeur, ek swing die deur oop, ek gaan in die kamer in. Ek kom by die wardrobes, ek taaf die wardrobes, ek skeer die deur, ek wil die deur afruk. Ek kom by die spiele, ek breek al die spiele in die dinge sin. Ek maak die laaie op, ek kyk tot die pen, ek trek die klere uit, ek gooi dit op, ek loop uit. Ek kom hier, die tafel van my ouma. Daar was 'n glas hier op. So 'n dik glas soos die. 'n dik glas, ek kom hier by die tafel, ek vat dit. Daar was lyk dit, ken jy wat, nee, het lyk my man, ek ken nie man. Lyk net die drugs, né? Ek ken nie, ek gaan nou nie myself, wil myself goed praat. Lyk die drugs, né? Is soos lyk, daar's 'n duiwel in 'n ding. Hy sê, okay, hy gemaak dat Bradley nou sy mind strip, en hy gaan in die huis inkom, lyk hulle controle met controllers. Hy gaan maak dat hy die TV kom, breek nou maar. Dit is net wat ek sê, wil nie myself goed praat nie, maar I sort of think, die drugs hy maak, jy from preventing certain things, maak jy nie sekere goed te kan prevent, you go ahead and do what you want to do. Die tafel, ek vat die ding hier op die tafel, ek lig hom op, ek sê, pof, ek breek hom so hier, ek breek in stukkies en ek ruk die tafel, ek gaan weer in die kitchen, die microwave, ek ruk die microwave se deur op, ek kom buitekant, ek kom met, ek gaan tel bakstene op, ek kom hier by die venster, ek gooi al die vensterstukken hierso, ek kom in by die, ek kyk nog waar kan ek goed, ek wil die muur ook gebreek het van die huis met my hande of iets, ek kom loop tot, ek gooi die vensterstukken hier, ek kom om by die huis, ek kom by my ma se venster daar, breek het, ek kom by my kamer, ne, ek sê, nie my kamer se venster, ne, ek loop voorbij, in my kamer se venster, ek loop, ek kom aan vensterstukken, alles. Daar ek is, my suster is, seentjie was nog klein, die baby ook Christian. Ja. Hy loop hier in die huis in, op die glas, hy wonder nog wat het ek gedoen, nou het 'n kiempie nog in. Ek het die huis, alles die goede, ek smes die hele huis, jy sien net die goede lees so rond. Ek kom uit by die, ek gaan na die kamer in, soos nou iemand control my. Alles wat myne is, ek smes nie. Alles wat in die huis is, breek jy. My kamer se deur, ek smes om nie, my kooi is mooi daar, maak nie toe nie, dit is my kamer waar ek kan bly, ek smes niks aan nie. Ek kom in die kamer en ek kyk, waar is my, daar kom haar stemmetjie in, jy gaan nou tronk toe nou. Wie is die wat hy praat? In my kop in, jy gaan nou tronk toe nou. Hier sê ek, in die kamer en ek pak my caps, ek pak 'n broek uit, net een broek, en 'n pakkie in, en 'n skipper en slippers. Ek weet wanneer wie hy gedoen, ek kom met, ek loop, ek sê, ek gaan nou loop, gaan nou 'n bietjie weg gaan steek, en ek loop af in die straat, en ek sê, hier kom die polisie, hier sê hulle, is dit jou? Ek sê, ja, raag ry terug, het hulle my, daar kom hulle altyd, hulle sê, hey, daar sal my kind in die bak, en hulle sit my in die bak, en hulle sê, hey, when are you coming with us, julle reverse hulle op,
daar kom die polisie en hy sê, you get do this, ek sê, yes. Ek is nog aan 'n ander aggressive ding, ek dink ek kan sommer die polisie ook sommer nou smes, so aan die polisie, sê, why you do this thing, ja, raal hulle my hierdie kombi, uit die bakkie uit, hulle kom ons, hulle sê, steek eers, ek sê, vat hulle my, daar by die poliestasie, ek is met 'n pakkie en slippers, hier kom het, ek weet, 'n stemmetjie sê, jy gaan nou tronk toe nou, hier kom ek gaan lê in die sel, en ek dink, ek gaan maar net weer die next dag terug huis toe kom, hier is het, straight tronk toe, hier kom ek in die tronk in, nie die tronk nie, ja, listen here, the morning you're gonna brush your teeth, you're gonna wash your face, you're gonna wash your palms, you're gonna go. He was on drugs and Brazil with us by a Paula. And my husband wasn't here, he wasn't a father figure in this house. I was the mother and the father.